teman-teman, berjumpa lagi bersama Habibi Ahmad Channel. Ayo ikuti Habibi teman-teman, mencari teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Yang pertama Habibi temuin ya teman-teman. Wow, di sini ada lautan teman-teman tuh. Wow, banyak banget airnya ya teman-teman. Wow, ayo kita cari ada apa ya teman-teman. Wow, itu ada ondel-ondel, pocong, sama ular teman-teman. Wow, panjang banget ya ularnya teman-teman. Wow, ular teman-teman, ada ular. Biasanya kan ular nggak ada ya teman-teman. Tapi itu kalian jangan takut teman-teman, itu ular bohongan ya teman-teman. Wow. Kita cari lagi ya, ada apa ya teman-teman. Wow, ada apa ya. Wow, itu ada Mickey Mouse sama Upin teman-teman. Ipinnya kemana ya teman-teman. Wow, ayo kita ambil. Kita taruh di mana ya teman-teman. Di dekat ada ondel pocong teman-teman. Yang di sininya dekat ular bohongan teman-teman. Ayo kita cari lagi ada apa ya. Ada apa ya teman-teman. Wow, ada boneka boba sama ondel-ondel teman-teman. Wow, kok ondel-ondelnya satu aja ya teman-teman. Biasanya sama ondel-ondel cewek ya teman-teman. Wow, ayo kita taruh di sini. Cari lagi ada apa ya. Wow, itu ada Marsha sama Squid Game teman-teman. Boneka Squid Game teman-teman. Wow. Wow, ayo kita ambil, kita taruh di sini teman-teman. Cari lagi ada apa ya. Wow, ada topeng ondel-ondel teman-teman. Wow, ada dua teman-teman. Yang satu cowok, satu cewek teman-teman. Wow, ayo kita taruh di sini. Cari lagi ada dadah teman-teman, jangan lupa di subscribe dan ditonton ya teman-teman. Dadah, sampai jumpa. Dadah, jangan lupa di subscribe dan ditonton ya teman-teman. Dadah.